Nih ya, yang tak pakai ini kan LD-nya 120. Nih, kita lihat dipakai yang berat badan 70. 70. Nah, nyaman ya? Nyaman sih. Ini dipakai berat badan 70, nih bajunya dia tebel knit. Ya. Nah. Gitu. Enak kali. Enak sih. Tuh longgar ya. Coba gini-gini. Wes ada belakang. Kandani yuk daster ki memang diapik nih dinggo wong sing rada semok sithik ya toh. 62 enggak apa-apa. Ini yang aku berat badanku nih 52. Tak pakai kayak gini penampakannya. Ini nih dipakai berat badan 70 kayak gini. Loh. Jadi kira-kira tengah-tengah